U okviru tradicionalne manifestacije Pjesnička riječ na izvoru pive, Centar za kulturu Plužine organizovao je i simpozijum kritike posvećen književnom dijelu Milutina Mićovića. Učesnici naučnog skupa bili su istaknuti književni stvaraoci, kritičari i profesori iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Kosova i Crne Gore. O poeziji Milutina Mićovića, nadpjevanju sa snom, proročkoj i propovjedničkoj pjesničkoj figuri i tematskim vertikalama u knjigama Sedam krugova, Dan, noć, Razoreni grad i pisma iz Uranopolisa, u okviru prve sesije simpozijuma kritike govorili su Gojko Božović, Đorđo Sladoje, Miroslav Aleksić, Velibor Vukašinović i Lidija Tomić. Milutin Mićović je i pjesnik i prozni pisac. I u jednom i u drugom svojstvu riječ je o stvaraocu čije djelo nastaje iz sasvim osobene neophodnosti da riječima otvori ili otkrili tajnu postojanja. Učesnici druge sesije, Siniša Jelušić i Goran Maksimović, predstavili su uporednu analizu Mićovićevog književnog opusa i Njegoševe Luče mikrokozmi Gorskog vijenca, a naredni učesnik Aleksandar Ćuković u svom ekspozeu pod nazivom Radost istrage stvarnosti bavio se filosofsko-poetskim aspektom Mićovićevog dijela. Na tom fonu bila su i izlaganjem Sure Hamsić, koja se fokusirala na 30 novih pjesama koje je autor podijelio čitaocima na svom Facebook nalogu, a njena koleginica Višnja Kosović akcenat je stavila na raznolikost i slojevitost tematskog okvira, simbole, ontološko-metafizičkog i hermeneutičko u Mićovićevom dijelu i na njegov odnos prema Njegošu. Sve upućuje na to da je Mićovićevo pero duboko meditativno. On u svojim radovima stavlja moćan akcenat na promišljanje i analizu duha vremena. Njegovo pero je uvijek, ovo tvrdim odgovorno, u svijetu ideja. U trećoj sesiji fokus učesnika bio je na Mićovićevom proznom stvaralaštvu, pa je tako Radmilo Marojević govorio o autorovoj meditativnoj prozi, praveći paralelu sa Njegošem i Stefanom Mitrovim Ljubišom. Radoje Femić bavio se antiutopijskom simbolikom u romanu Razoreni grad, a ista knjiga bila inspiracija Mileni Kulić za analizu o aspektu nebeskog, odnosno uzvišenog u toj, kako je istakla, proznoj poemi. Budimir Aleksić otvorio je nov tematski segment simpozijuma, govoreći o Mićovićevim člancima i esejima kritike novocrnogorske kulturne politike, a sesiju je zatvorio Radomir Uljarević, koji je autora smjestio u kontekst zahtjeva savremenog doba kao aktivnog korisnika digitalnih platformi preko kojih u posljednje vrijeme ostvaruje komunikaciju i interakciju sa publikom. Sada Milutin kao stari vuk sa Facebooka, gospodar šuma, a sada gospodar društvenih mreža, nalazi drugačije puteve. Ide putem kojim se rijeđe ide, odnedavno sve češće, ali se ide i tim putem se dolazi tamo gdje se drugi ne usuđuju ni da pođu, a ide se kroz šumu svojih sjenki, kako kaže taj stih sa Facebooka, koji opisuje našu zalutalost, misteriju naše svakodnevice. U četvrtoj završnoj sesiji mišljenja i viđenja Mićovićevog stvaralačkog opusa publici su saopštili Budimir Dubak, Živojin Rakočević, Milorad Durutović i Sava Radulović. Čast da zatvori simpozijum pripala je autoru, koji je tom prilikom svim učesnicima zahvalio na toplim i iskrenim riječima. Njihovi radovi, od kojih je publika mogla da čuje samo dio jer su izlaganja bila vremenski ograničena, bit će sabrani i objavljeni u cijelosti u naučnom zborniku. Ja sam prepun emocije i zahvalnosti da su te riječi koje su nađene u knjigama, da su prepoznate i da su vašim čitanjem i tumačenjem dobile jedan dodatni život. Moderator simpozijuma kritike posvećenog Milutinu Mićoviću bio je akademik Jovan Delić.